بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وداغن تبي امها بفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام دينكي الله سبحانه وتعالى ನೆತುಮುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಇನ್ಸಾನ ಉಫದ್ದವ ಎ ಇನ್ಸಾನ ದುನಿಯೆಗ ಉಳುಮಟ್ಟಕ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊರವ್ವ ಅಂಗವಾ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಗೊಯ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗ ಹಜರತುಗ ದೀನೆಗ್ಗಿ ಗೊತುಗ ಗಬೂಲ್ ವೆವಿಗೆಂವ ಹಮೈ ಕೆಣಿದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಎಮ್ಮೆಹ ನಬಿಯುನ್ನ ರಸೂಲು ಫೊಣುವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ದೆವ್ವಿ ಮತಿವೆರಿ ಮ್ಯಾದ್ದಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ದೀನಾ ಬೆಹೇಗತುಂ ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕೊರವಣಿ ಅಲ್ಯೌಮ ಅಕ್ಮಲ್ತು ಲಕುಂ ದೀನಕುಂ ವ ಅತ್ಮಮ್ತು ಅಲೈಕುಂ ನಿಅಮತಿ ವ ರದೀತು ಲಕುಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ ದೀನಾ ಮಿಯಾತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಮಿ ಅಂಗವಣಿ ಮೇದು ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ನಟ್ಟಕ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ಗೆ ದೀನ್ ನಿಯಮ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಹುಶಿಮೆ ಅದಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ನಟ್ಟಕ ಇಕಲಾಂಗ ಹಜರತುಗ ರುಹಿಗೆಂವಾ ದೀನಕಿ ಎಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಕಮುಗ ಲವ್ವಾ ಫೀಮುವೆ ಎಹ್ಮಿಮ ದೀನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ನ ಎಮ್ಮೆಹ ನಬಿಯುನ್ನ ಎಮ್ಮೆಹ ರಸೂಲುಂ ಫೊಣುವ್ವಾ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗ ಉಳೆಂವಿ ಗೊಯ್ ಅಂಗವಾದೆವ್ವಿ ಮಗು ಎ ಮಗು ಎಮ್ಮೆಹ ನಬಿಯುನ್ನ ಎಮ್ಮೆಹ ರಸೂಲುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಬಾವಾಲೆವ್ವಿ ದೀನಕಿ ಎಯಿ ಹಮೈಕೆನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಬಾಜ್ ವೆರಿಕಂ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ನ ಲಿಬುಂ ವಣಿ ದೀನುಗೆ ಹುಕುಂ ತೌಗ ಹಿಫಮು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನೂನ್ ಎಹೆನ್ ದಿರಿಯೊಳಮುಗೆ ಉಸೂಲಕ ದಿರಿಯೊಳಮುಗೆ ನಿಜಾಮಕ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ ತಬಾವಿಗೆನ್ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ನ ಬಾಜ್ ವೆರಿಕಮೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಂಡೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಮೀಹಕ ಇರಾದುಗೆ ಮೆದುವೆರಿ ಮೀಹಕನ್ ಹೇಗೆನ್ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾ ಹಿಂದು ಏಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಹಿದಾಯತುಂ ಎಮೀಹಕ ಹಿದಾಯತ್ ದೆವ್ವಾ ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ಫಮನ್ ಯುರಿದಿಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಯಹ್ದಿಯಹು ಯಶ್ರಹ್ ಸದರಹು ಲಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಮೀಹಕ ಹಿದಾಯತ್ ದಕ್ಕವಾ ತೆದುಮಗು ದಕ್ಕವಾ ಹಿಂದು ಏಕಲಾಂಗೆ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ ತನವಸ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಯೆ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ಏಕಲಾಂಗೆ ಮೀಹಕ ಮೆದು ಮೀಹಕು ಮಗುಫರತ್ ದವಾ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿ ಎಯಿ ಉಡಂ ಅರಾಗೆನ್ ದಾ ಹಿಂದು ಹಿತಂ ಅನ್ನ ನುತನವಸ್ ಕಂಫದ ಕಮೆ ಎಮೀಹಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ದೆವ್ವಯೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮಿ ಆಯತುಂ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ನ ಇಂಗೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ನ ರುಸ್ಸವಾ ದೀನೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಲವ್ವಾ ಮೀಹಕ ಹೇಗುಂ ಇರಾದ ಕೊರವ್ವಾ ಹಿಂದು ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ ಕೊರೆ ಮೀಹಕ ದೆವ್ವಂ ಒಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ವೆಗೆಂವಾ ನಿಯಮತಕಿ ಎಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನೂನ್ ದೀನಕ ತಬಾವೆಗೆನ್ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ ಕೊರೆ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಸಲಾಮತೆ ಅದಿಕೇತ್ತ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗ ಬಾಜ್ ವೆರಿಕಮೆನ್ ಉಫಲೆ ಹಮ ಜುಹುಮೆಲ್ ಲಿಬೇಕಣ್ಣೆ ಎಮ್ಮೆಹ ನಬಿಯುನ್ನ ರಸೂಲುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಫೊನುವ್ವಿ ಮೀ ಮತಿವೆರಿ ದೀನಾಗೆನ್ ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಾ ಬೆಹೇಗತು ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಗೆ ವಾಹಕ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾ ಎಂ ಆಯತೆ ಗಂಗವಾ ವಹಿ ಕೊರವಣಿ ನೂಹ್ ಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ಫಾವಾ ಕಮ ವ ಉಮಿರ್ತು ಅನ್ ಅಕೂನ ಮಿನಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಅಮುರುವೆಗೆಂ ವಣಿ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಉಳುಮಶೆ ಎಹ್ಮೆ ನೂಹ್ ಗೆ ಫಾನ ತಬಾವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣಿ ಎಯಿ ಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮು ಎಫಹು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಾ ಬೆಹೇಗತು ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕೊರವಣಿ ಇದ್ ಕಾಲ ಲಹು ರಬ್ಬುಹು ಅಸ್ಲಿಂ قال أسلمت لرب العالمين الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام جبري رب الله سبحانه وتعالى إسلام واشي إبراهيم جفانا إنجبي هنده قال أسلمت لرب العالمين إهندوغا إبراهيم عليه السلام مي بدالوني أسلمت لرب العالمين عالم توجي ويري الله تمن إسلام وجئيمه ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಮೆ ಬುಣವೆ ಬಹುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಬೋಲಂಬಾ ಕೀಮಂತರಿಕಂ ಅದಾ ಕರು ಎಹ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಮುರ್ ಫೊಳತಕ ಎಮ್ಮೆಹ ನಹೀತಕ ಫುರಿಹಮೆಯ ತಬಾವಾ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಎಯಿ ಫುರಿಹಮೆಯ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಯಾಕೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಗೆ ದರಿನ್ನ ಯಾಕೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಫಹು ದೆಂ ಆ ನಬಿಯುಂ ವೆಸ್ ಗೋವಾಲೆವಿ ದೀನಕಿ ಎಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮುಗೆ ಮಗು ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ಇದ್ ಕಾಲ ಲಹು ರಬ್ಬುಹು ಅಸ್ಲಿಂ قال أسلمت لرب العالمين اسودن ونو آية إفه ووصى بها إبراهيم
ඉබ්‍රාහිම් ගෙෆාන වසියෙක් කුරෙව්වි hama edinashe wa yaqub adi yaqub alayhi salam tabawi mihun navves angava wasiye kurevvi e maga tabawmashe ege maane ki islam deenuge maga tabawmashe emmeha nabiyun kurevvi emmeha nabiyun engevi enguma behegotun mi ayatu gangava wahi kurawani fala tamutunna illa wa antum muslimun muslimunge gotuga menuvi teba mi hum marnu ashe ehmema yaqub alayhi salam ge gata maru ahindu emmeha darin ek kurawani ekam bayan korba kirit qur'an gangwa wahi korwani am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut yaqub alayhi salam ge gata maru ahindu yaqub alayhi salam ge gata maru ahindu tebami hun nudeke muhayye id qala li bani yaqub alayhi salam ge darinna vidaluwiye ma ta'buduna min ba'di timan kalege faana fahu alukun qur'ani den kon echka heye qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ehinduga yaqub alayhi salam ge darin yaqub alayhi salam denneviye timammen alukan qur'ani kalege faanuge veri ilahashe adi kalege faanuge kaaba fainge veri ilahashe ibrahim alayhi salam ismail alayhi salam ishaq alayhi salam emmeha bekalunge veri ilahashe ilahan wahidan emmeha rasul bekalunge ilahaki ekkawanta en ilahike wa nahnu lahu muslimun timammen islam begen ba bayku kamuga wahushime ehmema emmeha nabiyunna emmeha rasulun ves goalevve ma ki islam din allah subhanahu wa taala eki nabiyunna tafatu shariyattake devvi kamako ein komme bekalege deenaki islam din musa alayhi salam isa alayhi salam mes goalevve midennevi mativeri islam deena eggotakas nasara deenaka nuwata yahudi deenaka shenno ehmema musa alayhi salam tabawi mihunna behegutun kirit qur'an gangwa wahi korwani waqala musa ya qaumi musa qifanu ge gawmuge mihunna bunne ya qaumi ei timan kalege fanu ge gawmuge mihunne in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin tebamihun allah subhanahu wa taala iman wakam ge waninama ekalange wakil kurashe ei tebamihun muslimun kamuga waname ehmema mi ayatum ves algun menna inge musa alayhi salam adi musa alayhi salam tabawi miistakunna ves devigen wa namaki ei muslimunge nankan hama efadain isa alayhi salam behegotun kirit qur'anuga isa alayhi salam ge wahaka bayan korwa ayatega angwa wahi korwani wa id awhaytu ila al hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun mifadain mane isa alayhi salam ge hawariya bekalunna ki ei isa alayhi salam tabawi isa alayhi salam emme gaatuga ulunu mam matweri bekalun e bekalunna an aminu bi wa bi rasuli allah subhanahu wa taala iman wumasha adi rasula e bekalunge gaata fonuvigen wa rasula isa alayhi salam tabawi iman wuma engewunu hinduga qalu amanna hawariya bekalum bunne timammen iman vejjeyme washhad bi anna muslimun adi ibaras kalange hekiwe wodiganna washe timammenni muslimunne ehmema isa alayhi salam ge zamanuga isa alayhi salam ge gawmuge terein isa alayhi salam tabawi mihunaki ei muslimun ehmema emmeha nabiyunge deenaki ei islam den kirit qur'an allah subhanahu wa taala angwa wahi korwani inna ad-deena indallahi al-islam allah ge hazrat ga deenaki ei islam deene enun deenen noe mistakun deen kamuga hadagen ekeki takeccha alukan kon ulunu ehennama deenaki emme deene ei islam de musa alayhi salam abbawa levvi shariye mistakum badal kuri isa alayhi salam abbawa levvi shariye mistakum badal kuri efahu ebami hun hadafawa amilla deenaka ulemundiya ehnamas musa alayhi salam adi isa alayhi salam e nabiyunge zamanuga e nabiyunge gawmuge mihunge terein iman vi mihunnaki ei muslimun eba mihunnaki ei suwaruge wannane mihum ehnamas rasul sallallahu alayhi wasallam ge shariye
mi islam din alugun men miedu edinaka alukan kuramum menna islami shariye bawa levumaiki ege kuri ehen nabiyunna bawa levifawa shariyetta evani mansu hoegen gospa ehem bima Musa alayhi salam ge gawmuge mihunge terein Musa alayhi salam tabawi mihum emihunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge habaru libumaiko den tabawan jehe farataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata fonvi mativerwegen wa islami shariye hame efadai Musa alayhi salam ge gawmuge mihun emihunna bawale vi shariyatu ge matiga demiti befa rasul sallallahu alaihi wasallam emme fahuge shariye bawale ma fahun den ebamihum wastabawan jehe shariyataki ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge shariye miedo alugun men amal kuramum mida islami mi ummatu ge shariye islami shariye ehmema emmeha nabiyyun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukhari ge rima kurawwafa anna hadis bas folegga emmeha nabiyyun rasul sallallahu alaihi wasallam sifa kurawwani ebbappe kal lib tafatu bandutakal libefawa darin take ge sifain ege maane ki ko mato mi deenaki islam deenaki ei ed deenake edinuge shariyetta eki zaman takuga eki gawmutaka tafatu wi ekkamako ehen namas rasul sallallahu alaihi wasallam ge shariyata eki edin evani ta abada muli alama muli duniya e shariyate ge gotuga ege fahuga ehen shariyate naannana fadein bahwala wafa ehem bima miedu algun men ulenche he deenaki islam deen islam din noon deenaka ulegen algun men kure hama ekakavves kamiyaba falah libu menne kobato islam kamuge maane ki islam kamuge maaniya behegotu basfattawga tafaatu nazariyata tafaatu wahakata dekeifawe emme rangalu nuwata dini islam din sharui maanegga beenu kurveero ege emme furihama maanekkamuge ilmer vidalwani ebahuge maane ki bolamba kiyemanterume bolamba kiyemanterume ehmema islam maki Allah subhanahu wa ta'ala ya furihama ya bolamba kiyemanteruvon kon kantattake gato aqida gaya islami fiqh nota islami shariyatuge emmeha batawga ehmema algun men islam kam gamak ganina algun men diriyolumuge huriha kamegga islami manhaj islami usul islami gotta algun men khiyar kuranche aqida egge gotuga adi shariyatege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bawalevvi emmeha fonuvi emmeha nabiyunna rasulun qawalevvi en aqidayaka ei Allah subhanahu wa ta'ala ya tabawe ehen Allah subhanahu wa ta'ala ya tabawe ekalange aluveti wuma dem mistakun ilahunne bune alukon kuramunda emmeha takeccha kafiruwe etaketin bariyawegen wuma ehme makirit qur'an gangawa wahi kurawani qul inni hadani rabbi ila siratin mustaqim kaleg faanu vidalu washe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya muhatab kurwa mi angawani kaleg faanu vidalu washe timange very rabbo timan kaleg faana sida wegenwa tedumagu dakkawafiye deenan qiyaman millata ibrahim ei batil kamenne ibrahim gefange shirkun ekkibawegenwa millate wama kana minal mushrikin adi timammen ei mushrikun kamuga nuwame qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kalega faanu vidalu washe timan kalega faanuge alukama adi timan kalega faanuge emmeha alukantakaka adi diri hurma marvum wani lillahi rabbil alamin alam tawge veri Allah she la sharika la ekalange evves baveriyaku evves sharika kunuwe wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin timam menna amurwegen wani efadeinne timam menna amurwegen wani efadeinne timan kalega faanaki mi ummatuge emme furtama i muslim mi haye ehme mi basfuluga Allah subhanahu wa ta'ala mi wani nabiyyun algun menna genes devvi shirkun ekkibawe Allah alukan kurumuge agidakan algun menna bayan ko devwafa adi algun menge diriyolumuge huriha kame algun men namaduga wes ammuko dua ul istiftahuga kiya dua ge gotu ganna tankole inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin timange namadu kuruma ehen alukan tattaka timan diri huruma marvum wani ibaras kalangyashe
mifadain alugun men mibunani ege maane ki kobato islam deena ki ei alugun menge diriulumuge huriha kame alukan tattaka demves alugun men kura eheni hen emme ha kamaka adikiyetta tima duniyega hunna huruma ege maane ki ufam wuma adi marwuma e huriha kame wani allah hattake ehme alugun menge amal tawgaves efadain wuma mi ayat tawga alugun menna mi wani irshad devwafa shakkenne haggu deena ki hameken islam deen inna ad-deena inda Allah al-islam Allah ga hazrat ga deena ki islam deene islam deen noon deene khiyar kura miha kibein ekan qabul wevigen noe ehme mangawa wahi korawani wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin islam deen noon deene deenegge gotuga khiyar kura miha dannashe fahe emiha ge kibein ekan qabul nukurwene ade akhiratuga ena wahushi abaj weringi terenne ehmema islam deena ulegen noni alugun menna ufaverikame kaamiyaben najae minjenne islam deena ki ei furihama deene islam deena ki ei alugun menge diriolumuge huriha kamakan alikoffa alugun menge diriolumuge huriha kame edinuga engevi gotak kurumattaka amal angawafawa mativeri deene islam deenuga alugun menna angawa devvani alugun menge agida bahattam wi goy alugun menge alukanta bahattam wi goy haramaki kobakan halalaki kobakan ade alugun menge akhlaqus bahattam wi kihinekkan alugun menna angawa devvani e mativerevigimwa islam deen kirit qur'an meduveri korawwa allah subhanahu wa taala alugun menna bawa levvi mi mativeri deenaki ei furihama vegemwa deene diriolumuge huriha kamaka magudakka ujala koffa deene ehem vekalan angawa wahi korawani أفغير الله أبغي حكما الله سبحانه وتعالى فيوا إهم فراتكي تبامي هم جمتش حكم كرا فراتك كمغا تبامي هم بلمهيه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الله سبحانه وتعالى إكلانجي تبامي هن تفصيل اتشجي غتغا فباوار لفيرس كلانجي والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الله سبحانه وتعالى فباوا لفي فتوغ أهلورنا الله سبحانه وتعالى باوا لفافا إتكتشكي أي حق تكتكن أميهن إنجينيه فلا تكونن من الممترين kaleege faano ekamamedu shakku kurami hekkamuga ve wada nuganna washe ehme ma ayattawga alugun menna mi angawani allah subhanahu wa taala kirit qur'an bawa lavwa fawani furihame tafsili fotegge gotuga kan alugun menge diriolumuge emmeha kame alugun menna angade fotekkamuga kan ehme ma edina furihame alugun men tabawumaki alugun men koranche he kame alugun men kore mihaku faharuga islam diinuge hukumta e hukumta alugun menna hamen aisfa netumaki e hukumta uge terem bayen hukumta nekkama buna nekkama ena deke kamekkamuga wegen hinga daane ehennames alugun menna neegumaki adi ehem mihun ulege balagen islam deenuge hagige timaya olifa autumaki e islam deena evves unikame annane kamennu ehme alugun men mi kankama med visna furihame islam deena tabame veto balanche islam deenuga alugun menna ulumattaka angawa devwa fawa alugun men ulumattaka angawa devwa fawa magu diriolumuga alugun men khiyar kuram wi gotuga insana kura komme kamegga ves hukumen ebave ekan kurun ei halalu kamekkan nuwata haram kamekkan nuwata makruh kamekkan nuwata mustahabbu kamekkan nuwata kurma nukurun hamahama mubah kamekkan alugun menna islam deenuga wani angawa devwa fa islam deenuga alugun men kuramvi amal tawga debaye alugun menna angawa devwa febave ei kuttam womuge gotun alugun men ada kura alukantaka adi enun alukanta kuttam womuge gotun alugun men namaz kuram alugun men roda hifam alugun men kirit qur'an kewan hajjuwan adi alugun men allah adi alugun men zakat di ulen mifada kankamaki allah subhanahu wa taala ehen nabiyyun navs baawalevvi deen takuga Isa ge faana baawalevvi deenuga Musa alayhi salam baawalevvi islami shariyatuga islam deenuga himenigen wakanta ehmema Isa alayhi salam behegotun kirit qur'anuga angawa wahi korawani tuppulu iruga Isa alayhi salam vidalu vikama kirit qur'anuga anna baspulu qala inni abdullah Isa alayhi salam bunye timan
timan kale timan alai Allah subhanahu wa ta'ala timan nai Allah subhanahu wa ta'ala ge alaki moe آتاني الكتاب إكلانج تيمان ألاي فد باوالفيه وجعلني نبيا أدي تيمان كليج فانكي نبي كم قالفيه وجعلني مباركا أينما كنت تيمان بي كم تنجا تيمان ناي بركات ترميه كم قا إكلانج لفيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني أدي تيمان نجوري إلهه تيمان كليج فانا وصية كورفيه بالصلاة نماذ قائم كرما والزكاة أدي زكاة دينما ما دمت حيا ديري دمي واها هندكو إهمي ما مئة توغا مئة تكون ألغون من إنجني إسودي أمة توغا بس نماذ زكاة فدا ألوكنت فرض كروا فواكم هم إغتا موسى عليه السلام بهيغتم موسى عليه السلام بهيغتم كيرت قرآنوغا أن آيتك كيرت قرآنوغا أنغوا وحي كروا فوني موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى إنجي بكما إنني أنا الله تمن الله أي هم إكني حقو إكن ألوكم ووي إلهي فاعبدني تمن الله كليغ فانو ألوكم كراه شكمه وأقم الصلاة لذكري أدي تمن الله هندم كرمتكا كليغ فانو نماذ كراه شكمه එහෙම මියාතුන් ඉංගනේ මූසා আলাইහිස් සලාම් ගේ ශරීයතුගා වෙස් නමාදු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලව්වා ෆවාකන් අලුගුන් මෙන්න ඉංගේ ඉබ්‍රාහීම් ගේ ෆානුගේ වාහක කීරිත කුර්ආනුගේ බලාලමුම් ඉබ්‍රාහීම් ගේ ෆාන් මීස්තකුන් හජ්ජ අවමට්ටකා ගෝවාල විකමුගේ වාහක කීරිත කුර්ආනුගා බයාම් වෙගෙන් වේ එහෙමම ඉස්වෙදිය එහෙන් ශරීයත්තකුගා වෙස් නමාදු රෝද සකාෆද අලුකන්ත එකලාංගේ ලව්වා ෆෙබවේ අලුගුන් මෙන් රම්දාන් මස් ෆෙෂගෙන් අන්නේරෝ ආම්මුක කියාවලේ ආයතෙග්ගා كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اسودي امتك فرض كرون فدين تبامي هنگ مچوس رود فرض كرويجي مهين كيا اولي ادوهمو එහෙමම ඉස්වෙදිය එහෙන් ශරීයත්තක මේ ශරීයත්තක ගාවස් මාගඬු අලුකමුග අමල්තව ගාවස් වර බොඩ එක්ක එක්කම එබහොරි එහෙන්නම වෙස් තෆාතුත වරගිනෙන් එබහිමනේ එහෙමම අලුගුන් මෙන් කුර මීහකු මියදු දුනියවි හයාතු दुनियावी हया उजाला कुरमट्टका मसक्के कुरमुंदा हिंदू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बावा लेविगेंवा इस्लामी शरीयतुगा अळुगुन में हिफंजे ए शरीयतुगा हिफागें ए शरीयता एग्गोता फुरिहम मुस्लिमेगे गोतुगा वेवेतो अळुगुन में कुरहम कोमे मीहकुस मसक्के कुरंजे हे अळुगुन मेंना उफावेरिकं लिबें ओती एरोम अळुगुन मेंगे दीना अळुगुन में तबावान जेहनी ए दीनुगा अंगवा देव्वी ಹುರಿಹಾ ವತ್ತರಿಗೆ ಅಮಲ್ತಕ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ ತಬಾವಾ ಫದೆಂ ಹಮ ಎಕೆನಿ ರೋದ ಹಿಫಮೊಂ ನಮಾದು ಕುರುಮೊಂ ಜಕಾತ್ ದಿನಮೊಂ ಹಜ್ಜುವಮೊಂ ಹಿಸಾಬೊಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ದೀನ್ ಫುರಿಹಮ ವೀಕೇನೋ ಮಿದನ್ನವಿ ಕಂಕಮುಗೆ ಇತರ ದೆಂ ವರಿ ಕ್ಯಾವೆನಿ ಫದ ಕಂಕಮುಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ತಬಾವೀಮಾ ಹಿಸಾಬಕುಂ ವೆಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯೊಳಂ ಫುರಿಹಮ ವೀಕೇನೋ ekam algun menge dirilumaki ekalaanga algun menna angavaadevvi komme kamegga ekalaanga angavaadevvi minwara ekalaanga angavaadevvi gota algun men hifan jehe kamekkamuga algun men eba balanchehe farduna fasnamaadu algun men kore mihaku koffa den ena roda hifafa ehen namas timanna islami shariyatuga aisfawa mi fardu fasnamada roda gabulko eya eggota alukan kuramun aisfa ehen namaves den ena islam dinuga oi warta muda behumuge nizam timan gabul nukurame gisos ge hukum timan gabul nukurame nuata haddu tawga aisfawa usul tat timan gabul nukurame ehem buna kamuga waninama e veveni ki furihama muslima kanno එවෙවණී කී ෆුරිහම මුස්ලිම කන්නෝ අල්ගුන් මෙන්න කීරිත කුර්ආන් බාවා ලෙව්වාෆා වණි ඒ කුර්ආන් ගාවා හුරිහා ಹುಕುಂ ತಕೆಗ್ಗಾ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂ ಹಿಫುಮಾ ಎಹಮೆಮ ಕೀರತ ಕುರ್ಆನ್ ಅಂಗವಾ ವಹಿ ಕೊರವನಿ ಅಫತುಮಿನೂನ ಬಿಬಾದಿಲ್ ಕಿತಾಬಿ ವ ತಕ್ಫುರೂನ ಬಿಬಾದ್ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಫತುಗೆ ಎಬ್ಬಯ ಈಮಾನ್ ವೆಫಾ ಅನೆಬ್ಬಾ ದು ಕೊಲ್ಲನಿ ಹೆಯ್ಯೆ එහෙන් අලුගුණ මෙන් හැම එක්ගොතක වෙස් කන්තක් කොග්ගෙනන්නුවාන් එහෙන් කන්තක් කොෆ්ෆෙනව දෙංගෙන් අසාබුගේ වාහක වෙස් මියා එත්තවුගා එබ බයන් කරවා ෆමා ජසාඋ මන් යෆ්අලු ذلك මින්කුම් ඉල්ලා ඛිස්යුම් ෆිල් හයාතිද් දුනියා එහෙන් කන්තක් කුරානම දුනියවි හයාතුගා අබාජ් වෙරිකන් ලිබුන් නූන් දෙන් ඔති කොන් කමෙන් හෙයේ ආයතුග මෙයාහණි එහෙමම මාණේකි කොබාතෝ අලුගුණ මෙන් දීන තබාවා නම එදීනුගේ රාහත් එදීනුගේ උෆාවෙරිකන් එදීනුගේ හින්හම ජෙහුන් අලුගුණ මෙන්න ලිබේනි අල්ලාහ් එංගෙවි හුරිහා කමයි අල්ලාහ් එංගෙවි හුරිහා දායිරාග්ගා අලුගුණ මෙන් ඉස්ලාම් දීනුගේ තෙරිය වදගෙන් එහෙන් නූන් කමුගේ වණීනම රිවෙති ඉස්ලාම් දීනේ ෆෙනිගෙන්නන් නොෙද්දාන් එහෙමම නමාද් කුරාන් ෆදෙන්
ರೋದ ಹಿಫಾಫದೆಂ ದೆಂ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮುಆಮಲಾತುಗ ರಿಶ್ವತ ದೀಗೆನ್ನೆ ನುವಾನ್ ಮಕರು ಹದಾಗೆನ್ನೆ ನುವಾನ್ ಎಹಂ ಮಿಹಕ ಒಳುವಾಲಾ ಫಾಸಾಯನ್ ನಗಾಗೆನ್ ನುವಾನ್ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಫಾಸಾಯಗ ಜಹಿಗೆನ್ನೆ ನುವಾನ್ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಗೊತಗ್ಗಾ ಮಿಹಕ ಕಮೆ ವಜೀಫಾಯ್ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ಹೋದ ದೀಗೆನ್ನೆ ನುವಾನ್ එහෙම ඉෆදෙන් හුරිහා දායිරායග්ග අලුගුණ මෙන්ගේ සිහි දායිරා බෙලිකමග වීනමස් දෙන් එනොන් එහෙම් ව්‍යාපාරිගේ දායිරා බෙලිකමග වීනමස් නොත අලුගුණ මෙන් ශරීයක් කුරුමා ගානුණු හෙදමුග ගෙන්ගුලේ උසූල් තක බෙලිකමග වීනමස් මින් කොම්මෙ කමෙග්ගා අලුගුණ මෙන් ඉස්ලාම් දීනුග අංගවා දෙව්වාෆාවා ඔයිග්ගත අලුගුණ මෙන් හිෆාගේ නෝනි අලුගුණ මෙන් නක බාජ්වරි කමන්නේ මේද අලුගුණ මෙන් කුර වරග්ගින මීහුන්ගේ ශකුවායන් ඒ දුනියවේ හයාතුග උෆාවරිකන් නොලිබොන් දිරිඋලොන් දතිබොන් උලෙන් ජෙහෙගො බුරබොන් තිමා බේනුම්වා මක්සදා හමිය වාසල් නොවබොන් එහෙන්නමස් මේ හුරිහා කමෙග්ගේ හල්ලකී ඉස්ලාම් දීන් කීනෙත්තෝ ඉස්ලාම් දීනුග අලුගුණ මෙන් ෆුරිහමය ඒ දීනුග අංගවා දෙව්වාෆාවා හුරිහා කමෙග්ගා අලුගුණ මෙන් හිෆාගේ දුනියවි හයා අලුගුණ මෙන් කුර මීහක අබාජ්වරිගෙන් දනි දීනුග එංගෙවි එබ්බා අමල්තක අලුගුණ මෙන් අමල් කුරීමා එෆ්ෆහු ආඛිරතුගා මීහක ඔක්කන්තකා බෙහෙගතුන් ගුරුවානු ගංගවණි වයෞමල් ඛියාමති යුරද්දුන ඉලා අෂද්දිල් අදාබ් qiyamet duhuga ena wendenwe azaba Allah subhanahu wa taala husha aluwa hutte wama Allah bighafilin amma ta'malun Allah subhanahu wa taala tebami hun kon ule kantattaka medu ghafil ve wodigen wa raskalange gotuga wodigen ve wodigen nenwe nikam visna mahinga algun men kore mihaku miyadu duniyega faasaga muamalat tawga makaru hadafa nuwata ehem mihunna gellun dinuma aniya verumuga ulefa den timaya dunyawi hayatuge gellumen nulibeti ufaluga ena hunna hurun ekama medu Allah subhanahu wa taala ghafil ve wodigen nuwakamuga ayatuge emme fahubaga ayen nimmalamun algun men nammi angawa devwani ehme warves nurakka terikamen ei ekalange algun men ulen baawar hukum take algun men amal kuram baawar gottake devwa fawanikon egitereng ebbaga algun men hifima furihama gotuga muslimaka vejjiya ei duniyega ves akhiratuga ves warbodu nasibe kirit qur'anuge en ayatega innal muslimina wal muslimat muslim anhenunna muslim firhenunna demves emihunge baawar sifatake bayan ko devwani efadein bayan ko nimwafahu ebami hunna libe ajra behegotun angawa wahi korwani lahum maghfiratun ebami hunna Allah subhanahu wa taala faafafu sawa devwa hutte wa ajrun azim adi mativerigen wa ajru hutte egmane ki swarugega ebami hunna Allah subhanahu wa taala mativerikan devwa hutte दुनियावी हयात गुफावरिकम बेनम वाकमुग वणीनम इस्लाम दीन तबावांचे इस्लामी उसूल तका एग्गुत अळगुणमें उळेंजे एहन्नोनी उफावरिकम एन्नुली बेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा हदीस बसफले मुस्लिम गरिवा कुरवा फवा हदीस बसफले गन्ननी ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا ईमान कमुग मीरु रह एमीहकल लिबेगेन दाणे अल्लाह की रब्बु कमुगा रुहिज मीहा वबिल इस्लाम दीना अदि दीन इस्लाम दीना में दुरुहिज मीहा वबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला अदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूला कमुगा रुहिज मीहा එහෙමම අලුගුන් මෙන්න උෆාවරිකන් ලිබුන් හමජෙහුන් ලිබුන් ඔති ඒරෝ ඉස්ලාම් දේන ෆුරිහමෙන් උලේනම මි ආයතුග මිබුනා ඊමාන් කමුග මීරු රහ ලිබේන අලුගුන් මෙන් වරක් ගිනෙන් අඩුවහන් සහාබින්ගේ zamanuga බයිබේ ෆලොම් ෆෑම්පුළු දුරවන්දෙන් රේගඬු රේ අලුකමුග හුන්නවේ බයිබේ ෆලොම් කිරිත කුර්ආනුගේ වරක් ගින ආයත්ත කිව්වා කමුගේ ವಾಹಕ එර්රේකු මිත සූරේ කිව්වා කමුගේ ವಾಹಕ එහෙන්නම අලුගුන් මෙන් මියදු අලුගුන් මෙන් නම් මිෆෙන්න අලුගුන් මෙන් zuwaanu අලුගුන් මෙන් කුර මීහකු කිරිත කුර්ආනුගේ ආයත්තේ කියම් ෆෂාෆ් කමුග වණීනම දෙසොෆා කියාලා තනු ෆෝහිවේ දමුණමාද අලුගුණ මෙන් තෙදු වෙච්චකමග වණීනම හතර රකුවේ කුරා හිසාබුන් අලුගුණ මෙන් වරබලිවේ එකමක ඊමාන් කමග ෆෝනි රහ ෆුරිහම මුස්ලිමෙක්ගේ ගොතුග ඊමාන් තරිකමග හොරවේ ඒගේ ෆෝනි රහ ලිබේකමග වණීනම අලුකන් කුරන් හුන්න හිව්වානේ කුර්ආන් කියවන් ඉන්න හිව්වානේ එමතිවරි ඊමාන් කමා හමිය දෙවේනි ඉස්ලාම් කම ෆුරිහම අලුගුණ මෙන් තබාවගේ දුනියේගේ බාජ්වරිකන් ලිබ්මෆහු තිමා කව්වල දාහිද ඔබ සුවාල් කරවේ තිමාගේ දීනකි කොබාතෝ එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුමින් රංගලු මීහායා බෙහෙගතුන් අංගවණි එනේ සුවාල් කුරවේ හිඳු එනගේ රබ්බකි අල්ලාහකන් එනගේ දීනකි ඉස්ලාම් දීන්කන් අදි එනගේ ගාත ෆොනුවුණු නබියකි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කම එන බුණානේ එහිඳුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනේ අට්ටකා එනෙන් ස්වර්ගෙන් ලිබේන මතිවරි මගාම්
ಏನಗೆ ಕವ್ವಳುಗ ಒಣ್ಣ ಹಿಂದು ಫೆಣ್ಣ ಫದೆನ್ ದೊರೆಂ ಹುಳುವಾಲೈಫಾ ಬೇವಿಯೆ එකමුගේ උපාවරිකමුගා එකව්වಳುගේ දෝස්ත එකුගා ඒන හේද කරමුන්දනි එහෙම දුනියේග අලුගොන් මෙන් ඉස්ලාම් දීන් දූකෆා අමිල්ලයන් හිතුහුරිහා ගොතක උලේ මීහක එදුවහු ජවාබු නොදවිදාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගව වහී කරවණි යුසබ්බිතුල්ලාහු අල්ලදීන ආමනු බිල් කවුලි ثාබිති ෆිල් හයාති දුනියා වල් ආඛිරා දුනියා ආඛිරතුගා වෙස් ಸಾಬಿತು ಬಸ್ ಬುಣುಮುಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ದೆವ್ವಾಣೆ ಈಮಾನ್ ವೆ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ಕೊಳಮಿ ಹುನ್ನ ಎಮಿಮ ಈಮಾನ್ ವೆ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ಕೊ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ಉಳುಮಕಿ ಏ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ಗಾಫಿಲ್ ವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮೆದು ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ಗಾಫಿಲ್ ವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ತಬಾವಣಿ ವಗುತಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ತಿಮಾಯ ಹುಸ್ವಗುತು ಲಿಬುಣಿಮ ತಬಾವಾ ಇಚ್ಚಗಿ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಹದಾ ಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಏ ವರದ್ದಿರ ಕಮೆ ಯಾ ಹಿಲಾಫಾ ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಫತ್ತಬಾವಲವ್ವಾ ಉಳೆಂ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಮಗಕೀಮಿ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಹಯಾತುಗೆ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆಗ್ಗಾ ತಬಾವುಮುಗೆ ಮಗು ಎಹಮಿಮ ವಿಷ್ಣವಾ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗೆ ದುವಸ್ವರ ವರಕ್ಕೊಡ ದುವಸ್ವರೆ ಮಿ ದುವಸ್ವರ ಫಹ ಅಳುಗುಣಮೆಂಗೆ ಮೀಹೆಗೆ ಗಾತಂ ಮಾರು ಏಗೆ ಫಹುಗಾ ದೆಂಕವ್ವಳು ಏಗೆ ಫಹುಗಾ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲೆವುಂ ಏಗೆ ಫಹುಗಾ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಸಿರಾತು ಮಗು ಹುರಸ್ಕೊರುಂ ಏಗೆ ಫಹುಗಾ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕೊಸ್ ನರಕನುವತ ಸುವರ್ಗೆಯ ದಿಯುನ್ ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन मेंगे हया लव्वाफ वागो तकी एहमि मम्मी हया में तामद विस्ना अलगुन मेंगे हयातुगे मगकी मनहज की इस्लाम दीन कमगा अलगुन मेंग हदमवाड सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।